Breaking news, Amasasu avugiye muri White House. Nongeye kuba ikaze nshuti bakozi ba Pilot News TV. Yanyuma umugabo witwaje imbunda ashaka kumuhitana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye uko igitero gikomeye cyagabwe kuri Perezida wa Amerika mu ijoro ryakeye ryo kuwa 25 Mata 2026. Ni inkuru irimo akavuyo, ubwoba n'ubutwari bw'inzego z'umutekano. Kada subscribe twikomereze kuko ngiye kugusobanurira byose uko byagenze nta na kimwe nsize. Reka mbanze nkubwire uko ikirere cyari kimeze mbere yuko amasasu yumvikana yikurikiranya. Turi mu ijoro ryo kuwa 25 Mata 2026. Hari habaye umusangiro ukomeye cyane kandi uzwi cyane ku rwego rw'isi witwa White House Correspondents Association Dinner. Uyu ni umusangiro ngaruka mwaka ubera mu murwa mukuru Washington DC. Akamaro k'uyu musangiro ni uguhuza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaminisitiri be, abanyamakuru bakomeye bandika ku bya White House buri bugu. Mu myaka yashize haba mu bayobozi be cyangwa mu buyobozi bwe bwa mbere ndetse na mbere yaho ntiyajyaga yitabira uyu muhango. Bityo rero byari ibirori biteguye neza cyane bitegerejwe n'abantu benshi. Dore ko byari byanabanjirijwe no gutambuka kuri tapi itukura cyangwa red carpet. Perezida Trump yari yicaye ku meza y'icyubahiro ataswe n'ibitambaro byiza bya zahabu, yicanye n'umugore we First Lady Melania Trump. Ibintu byose byasaga n'ibiri ku murongo. Ibirori byari bimaze iminota nka 40 gusa bitangiye. Mu gihe abantu bari bishimye bumva umuziki uherekeza ibirori, baganira cyane bya gicuti, ibintu byahindutse mu isegonda rimwe gusa. Humvikanye urusaku rwinshi cyane. Amasasu atangira kuvuga asimburana hanze y'icyumba cyaberagamo inama. Bamwe mu bari aho bagize ngo ni nk'abantu batatu bitwaje intwaro bateye icyarimwe kubera urusaku rw'amasasu rwari rwinshi kandi ruteye ubwoba. Byaje kumenyekana ko umugabo witwaje imbunda nyinshi ndetse n'ibyuma yari yiyemeje kwinjira muri iyo nyubako irinzwe kurusha izindi ku isi ngo agire icyo akora. Muri icyo cyumba cy'ibirori cyangwa banquet hall, abashyitsi bakomeye, abanyamakuru ba za televiziyo zikomeye n'abaminisitiri bahise bipfurika munsi y'ameza bagenda bakwepa bagira ngo amasasu atabafata. Ubwoba bwari bwose, nta muntu n'umwe wari uzi ibiri kuri icyo gihe. Nakavuyo gakomeye cyane kavutse muri uwo mwanya. Urusaku rw'abantu basakuza bava bivanze n'amasasu. Hano niho inzego z'umutekano zerekanye ubuhanga n'ubutwari bwazo budasanzwe. Nk'uko amashusho ya live stream ndetse twagiye tunakatamo tuno video turi gukoresha bigaragaje, ndetse n'abanyamakuru bari aho babibonye. Ako kanya urusaku rwumvikana, abashinzwe umutekano uzwi nka Secret Service bahise bisuka ku meza y'icyubahiro n'umuvuduko udasanzwe. Sabo gusa kuko hagaragaye n'abaduko ni ushobora kuba wamukijije. Icyumba cyahise cyuzura, abashinzwe umutekano batangira kwigizayo abayobozi babo mu buryo bwihuse. Umwe mu bashinzwe abanyamakuru muri White House yumvikanye avuga ngo tuzongera tubitegure, kuko byagaragaraga ko ibirori byamaze gupfa ndetse umutekano wamaze guhungabana bikabije. Icyizere cyo gukomeza umusangiro cyari kirangiye. Ariko se uyu mugabo warasaga amasasu yogiye kurasa mbere, amasasu asuka mu bantu no mu bakozi b'umutekano. Polisi yavuze ko ari we wabaye imbarutso y'ibi byose. Mu kurasa kwe n'ubugome bwinshi yarashe isasu. Umwe mu bashinzwe umutekano ba perezida wakoraga ibishoboka byose ngo amuhagarike. Imana yakinze ukuboko kuko uwo ushinzwe umutekano yari yambaye ikote ridahatorwa n'amasasu cyangwa se bulletproof vest. Isasu ryafashe muri iryo kote bimurinda urupfu rwabonekaga ako kanya, kuko uwo mutekano wari wananiwe kumurasa. Abashinzwe umutekano benshi bahise bamusimbukira bavuye impande zose, bamwuzuraho, kuvuga baramwubikira, bamurusha imbaraga. Bata muri yombi rero uyu mugabo n'intwaro ze zose nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Associated Press yatangaje ko kubw'amahirwe Perezida Trump nta gikomere na kimwe yagize muri iki gitero n'ubwo ubwoba bwari bwose. Kugaruka ku byabaye mu cyumba cy'ibirori.
nubwo perezida n'abari ku meza y'icyubahiro bajyanwe igitaraganya ahantu hihishe barinzwe, ikintu gitangaje nuko icyumba kitibasiwe ngo abantu bose basohoke ako kanya. Abantu benshi bakomeje kuguma muri iyo banquet hall cyangwa muri icyo cyumba. Urabyumva, bari abanyamakuru ba Washington correspondents basanzwe bamenyereye gutara amakuru ashyushye aho guhunga ngo basohoke biruka, benshi bahise bafata za telefone zabo batangira gufata amashusho, no kuvuga recordings. Abandi batangira gukora live streams berekana ibiri kuberaho, bereka isi yose uko byari bimeze muri White House imbere. Gitangaje kurushaho, amashusho yakomeje kugaragaza ko umuziki wakomeje kuvuga buhoro mu cyumba, abantu basubira kwicara ariko baganira mu matsinda y'ubwoba. Ibi byatumye bamwe batekereza ko umutekano wongeye kugenzurwa cyangwa ibintu byamaze kujya imbunda cyangwa igisasu gihishe mu cyumba. Nyuma y'amasaha nk'abiri ibibaye, inzego z'iperereza zabanje gukeka ko haba hari undi mutwe w'iterabwoba ubiri inyuma wateguye iki gitero. Ariko Perezida Trump ubwe yaje gutangaza amakuru ahumuriza abantu, avuga ko ibimenyetso by'ibanze bakeka byerekana ko uyu Cole Thomas Allen yabikoze wenyine, nta bandi bantu cyangwa imitwe ibyihishe inyuma. Meya w'umujyi wa Washington DC, Madamu Muriel Bowser, kuri iriya meza ndetse n'andi meza yari hafi aho yari irimo cyangwa byagaragaraho n'abanyamakuru bakomeye nka Manuel Lapore wari uri kuri reporting live, hari Vice President J.D. Vance, hari kandi Minisitiri w'Intambara cyangwa Secretary of Defense Pete Hegseth, ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Secretary of State Marco Rubio, we wanabonetse yinjira atambuka kuri red carpet imbere y'ibirori. Hari kandi n'umuvugizi wa White House Carolina Levitt, wari wicaye hafi cyane ya Melania Trump n'umuyobozi wa White House Correspondents Association Weijia Jiang. Abayobozi bakuru bose basohoye mu cyumba barinzwe cyane n'inzego z'umutekano bakimara kumva amasasu. Mu bihe nk'ibi Secret Service ntiyigera ikora risk cyangwa ifata risk n'imwe. Bagomba gukura abayobozi bose mu byago hakiri kare, kuko ntiwamenya ushobora kuba yibasiwe uwo ari we. Ibintu bikwiriye kudutera kwibaza byinshi cyane. Nshuti mudukurikira, muzi neza kuva mu mwaka wa 2024 ibaye inshuro ya gatatu habayeho kugerageza gushaka kwica cyangwa kurasa ahantu Perezida Donald Trump ari. Inshuro ya gatatu yose mu myaka mike. Ibigaragaza uburyo umutekano we ugeramiwe cyane kandi ko afite abanzi benshi bashaka kumwikiza. Ni nayo mpamvu ubona arinzwe bidasanzwe n'abasirikare bo mu rwego rwo hejuru. Abakurikiranira hafi bya politike ya Amerika bavuga ko ubu hakenewe umutekano uhambaye kurusha uko byigeze kubaho mbere hose mu mateka y'iki gihugu. Nibyumvikana ukuntu umuntu abasha kugera ku rwego rwo kwinjiza intwaro nyinshi n'ibyuma ahantu nko muri White House. Hagomba kuba harinzwe kurusha ahandi hantu hose ku isi. Trump ukuntu tumuzi mu buzima busanzwe ntabwo ari umuntu ucika intege cyangwa ngo ace. Isobanura ko abona ibi bitero nk'ikimenyetso cy'uko ari gukora ibintu bikomeye bihungabanya abantu bamwe na bamwe. Ndetse yongeyeho amagambo akomeye yereka abanyamerika ko adatewe ubwoba, ati ntabwo tuzemera uwo ari we wese kwigarurira abantu bacu. Ibi byerekana ko akomeje urugamba rwe rwa politike n'imiyoborere, yizeza abaturage ko igihugu kigikomeye kandi umutekano uzagerwaho uko byagenda kose. Kuri ubu rero inzego zikomoka muri California ntabwo azatinda amaboko ya polisi gusa abazwa, kuko biteganyijwe ko azahita agezwa imbere y'urukiko mu buryo bwihuse ku wa mbere tariki ya 27 Mata 2026. Bivuze ko ari ejo, kuko uyu munsi tuvugana turi ku cyumweru tariki 26 Mata 2026 i Kigali mu Rwanda, yewe ni Washington isaha
yaho yageze mu gitondo. Urukiko rero rugaragaza ibyaha byose ashinjwa birimo kugerageza kwica perezida, gukomeretsa inzego z'umutekano n'ibindi byaha by'iterabwoba bishobora gutuma afungwa burundu. Muri make, inshuti zanjye, ijoro ry'umusangiro wa White House correspondence dinner ryari ritegerejwe n'abantu benshi ngo bishimiye, ryahindutse ijoro ry'amasasu, ubwoba bwinshi n'akavuyo kadasanzwe. Perezida Donald Trump yakijijwe n'inzego z'umutekano zabaye maso ndetse zikagira umuvuduko udasanzwe. Abashinzwe umutekano barokora Trump ndetse n'abandi bari bahari, ndetse uwo wundi warashwe n'amasasu nawe ntabwo yigeze agira icyababwo. Ndavuga umwe mu barinda Perezida Donald Trump warashwe muri bulletproof. Turakomeza rero kubakurikiranira iyi nkuru umunota ku wundi, uko amakuru mashya agenda aboneka, cyane cyane bizava mu iburanisha ryo mu rukiko kuwa mbere. Turashaka kumenya impamvu nyakuri yatumye Cole yiyemeza gukora ibi. Murakoze cyane kureba inkuru yacu hano kuri Pilot News TV. Nibagire gukora like ndetse no gusangiza inshuti zawe kuri WhatsApp. Ndabashimiye cyane, mukomeze mubane nanjye.